chừng y khan rong ra rừng nhẹ ba bên hi trần cát đua cả chinh y thiên đôi khát bao há priêu bắt ba y khan chân răng ya pi cát mơ ngất răng âm dan chữ kỳ cứu thiên ba la ban ba tay cùng khi bỏ liêu ba siang jingit ngara kendri jit hasyadan jauh pi ngante haru bekut ko baik haru bekut ngin yai ne để tâm happy ngala shanya jing y ta ngawat nong ken ria ken thei batla bo ngalang yang aku ba itu kedok tori itu singang baskin ngan nghiêng nama dấu phi jing e jing jing jang ngan rat ding khong gala de hi hakki kalimat ka jing e u e ran ngan nghiêng ya le kumu paya baskin ngan nghiêng nama dấu phi jing e jing jing jang ngan rat ding khong gala de hi hakki kalimat ka jing e u e jing y ta ngawat nong ken ria ken thei batla bo ngalang yang aku ba itu kedok tori itu singang amdan syuki kutir bala ban batai kuki umpok liu basyam jingit ngara jit hasyadan jauh pi ngante haru bekut ko baik haru bekut min yai ne haru bekut ko baik haru bekut min yai ne Ki jing po sniu kum ki unjer ki ja no klam jing sniu thu jing it ka ba nga kan kor kan dit kan san nga la tu ho kumbala siya pengrengkang bapi dan hasunda jona penbananya pijai oh, oh, oh,
takkan ban boy Jing in ka bang chut ikna Sa chisin ka syukor Jing igna pi Jing in ka long thli Hakum ka ne ka purthai nga in Leno e ka jing in Lara klam jing igna pi Jing in ka long thli Hakum ka ne ka purthai nga in Leno e ka jing in Kat mo na siyaw kanja Ban in bat pi nga kwa Siyaw kay man pay man sin Datang jing kuslay
si simpan Mensim kapang jing im kabelah Natip ding pen ken dan shibo Hendrai bat pi men sim kahun Aku tidak em ibangala kenten Haki por kamu shua jemuk kam pada syaitan Lesi ngala bakla ngala syukran rumah Tang bajing ikpate ikum badan sakum mensyua Ngarang kena kaya pi Namlah syuban klep ia pi Kajing ika jokni Kanya neru silam terkismi Ngarang kena kaya pi Namlah syuban klep ia pi Kajing ika jokni Kanya neru silam terkismi Jing ik bar hem
Important attention. Copyright disclaimer. If there are any copyright infringements, send us at email kasitube551@gmail.com. This video is purely fan-made. If you, owners, want to remove this video, please mail us at kasitube551@gmail.com before doing anything. We will respectfully remove it. These songs do not belong to me. These copyrights belong to its rightful owners. I use them for entertainment purposes only.